emniyete yapıp gelirdi. Hurmatli ko'rarmanlar, men barchamizlarning ko'nglimizda bu жаңа forumga yo'ldan egarda Nurayimdan shunda buyurgan bo'lsangizlar meni bilasizlar. Albatta bo'lmasizlar. Bugun bu konsert uchun 2 oy tayyorlangan. 2 oy tayyorlangan konsertni kichkina narsa uchun buzganlar biz javob bermaymiz. Barına çeksiz. Emnelerge? Barına. Messengerlerge, sotsialдык тармактарга, çalууларга, filmlerge, seriallarga, telekanallarga. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз.
buyursa biz Nurayымның концертіне келдік. Құдай buyursa saat 6:30-да башталады. Қандай дүгү болуп атасың? Айтпас. Азыр 4-5 сааттан ушул жака адамдар толуп, концерт башталып, Нурайка артист көйнөгүн кийип, мен артист көйнөгүн кийип, Нурайка өзү баштан аяк ырдап, буюрса 2 саат бою өзү жанды ырдайт. Биз жанында коштоп, колдоп алып барчу болобуз. Ийгилик каалайм, Рахмат. Давай. Удачи. Айбай жарнаманы беріп келген. Мен Ислам әкем бар. Ошол әкемнен бүгін бір дуэттен қаралар. Кечесіздерге жалпы қонақтар, алты уақытыңыздар бөлінген чоң рахмат. Бұл күнді біз аябай көп күттік. Ошондуктан сіздерге үшін соның ырларды, соның кече тартпайбыз деп ниет кылабыз.